Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah mas bro. Saya tidur mas bro ya. Mas bro. Banjir ini kan mas bro. Banjir mas bro. Banjir ini mas bro. Ya. Bro. Nah, ini setak kita. Itu dulu. Aduh. Sambarannya mantap mas bro, luar biasa. Neter saya mas bro, neter saya mas bro, neter saya mas bro. Bro, warnanya mas bro, cantik bener mas bro. Udah bayangan. Hitam mas bro, warnanya mas bro. Umpan kill mas bro ya, kena pinggirnya mas bro. Umpan kill baru mas bro, kendit namanya mas bro. Si kendit dapat mas bro, baru amis kali ini mas bro, baru satu inilah kamis, 2 kali sambarannya. 2 kilo up mas bro, 2 kilo up mas bro. Si penting kipas mas bro, kipas mas bro. Adem mas bro, adem mas bro. Aduh. Dor. Luar biasa memang sambaran si toman mas bro. Toman hijau. Mantap. Ya kita lanjut dulu mas bro. Sayang dulu. Aduh, mantap mas bro. Aduh mas bro, masuk mas bro habis mas bro. Alhamdulillah mas bro ya, kita dapat lagi mas bro. Umpan kurang bujang mas bro ya. Umpan kendit mas bro, keol kendit mas bro. Pokoknya tidak bisa lepas dia. Mantap lah, ini ukuran 7 on mas bro ya. Ini memang bujang kanas-kanasnya ini. Tapi jauh sana sambarannya mas bro. Kita dapat 2 ya hari ini. Aduh deh, kita bawa pulang lah. Mantap, kita lanjut mas bro. Kita dapat 2 ekor mas bro, mantul.